Yeah, so I said I have only 30 minutes. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuhlangana kwethu kule ndawo uNkulunkulu uyakhuluma in different ways nezabazalwane. Angiqale ngithi ke bazalwane sisiphile lapha purposes uNkulunkulu akubophe inhliziyo akupholise. Yeah, it's very important ukuthi sizwelane. Yeah, siyabonga nanokuthi enhlizweni yami usakhuluma la phambili uthi ngakhona namandla ngakhona ngama ngakhuluma ngathini enhlizweni yami ukuthi angithi nalamandla wazwayo wena ungabona ngathi uwe okhonayo kodwa uNkulunkulu ukuthwele ukufihlile ngoba lokubuhlungu obuzwayo inyama ngokwayo ayikwazi ukuthwala kodwa umoya ongcwele uNkulunkulu ngomoya ongcwele esiqinisa esipha amandla. uNkulunkulu nje ahambe nawe akugcine uphumelele nasesikoleni uqede izifundo zakho uthola umsebenzi impilo nje yakho iqhubeke njalo nomkhuleko kagogo wakho iphumelele ngawe. Siyambonga uNkulunkulu nangawe ebandleni ufikile uzofunda la you didn't even know us. God, you were led in this place, you came here, this became your home while you're here, and we thank God for that. uNkulunkulu njabe nawe siyazi bakhona abanye uNosifundu ushonela ugogo wakhe nami gogo nomama wakhe ushonela umama wakhe uNosifundu naye basabane omunye umfundo khona basibikela abazalwane sezwa sabakhulekisa abazalwane zwile nangathi usebuyile usekhona abazalwane. Siyabonga kakhulu with students ministry ekhona abazalwane, it's going very strong by pusha bona usiphile nabo yibobo lona, and this year siyafisa ikhulu kakhulu nase campusini be visible emaresi be visible bazalwane uzoyidrive ubaba uzwane ifike la ifika khona esebenzisana nabantu abasha egameni likaJesu. Amen. Ngisahlezi phansi ke bazalwane ngifike la abazalwane bekhuleka bekulokhu ngena ngiphuma enhlizweni yami nje ngizwa isikhala sokuthi kwazi kwakuningi ke bazalwane bekumele sikwenze namhlanje. Angixolise bazalwane ngokungena siphuma ngathi asihlelekile, cha bazalwane besihlelekile niyazwa bazalwane ukuthi nje kuningi niyazwa bazalwane bekukuningi kakhulu uProsper ufike lapha ekhaya kuseni ufike ngoba 7 around 7 bazalwane we had to drive siye esosha bazalwane organize i-transport abazalwane ukuthi beze la sisuke la siyolanda isound endlini sibuye sizelana sixhunywe isound ukuthi uyabona kwakuningi bafowethu. Uyabona bengizwa ukukhala enhlizweni yami kodwa ngezwe umoya ongcwele engiduduza ukuthi ngiyabona kuningi. Yes, and uyabona nje esathi ulebo la umsebenzi omningi izisebenzi zincane. Ngiyazwa ukuthi akuseyena okhulumayo sekuNkulunkulu ekhuluma kithi. So siyamkhona uNkulunkulu bazalwane sizoqhubeka sikhuleke. uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi omkhulu kulonyaka phakathi kwethu. Kuyadinga ke bazalwane sibe nesineke, sibe nepatience, sibe committed, sibe resolute. Kusho ukuthi ngamanye amazwi siqine sime izimo zonke zifika zihlasela but sibe strong. Michael mama lapha interpret I don't take it for granted bazalwane to
kunabazalwane abasizwa kancane isiZulu. So angifuni kube khona olahlekelwayo engizokusho. Amen bazalwane. Amen. Nansi indaba esenhlizweni yami, and I'm going to speak about it nje bazalwane shortly, and then bese ngihlala phansi. Ake sivule amabhayibheli ethu. Jeremiah chapter 1 verse 11. To 14. Siphuthume nje bazalwane. Zama ngicela ungene ngaphakathi. Awusizama kuphela ungene kamuhari. Yeah. So uyathola mama. Ngitholile. Yeah. Jeremiah chapter 1 angifundele umzalwane osetholile. Jeremiah chapter 1 verse 11. Yeah. Lifukulamo wena labalaka kwa kunala. Ubona in Jeremiah. Karki bona kalana ya sitlhare sa mkhofa. 12. Morena aba antahare. Uboni sinte. Gonne ke tla tlhoafalela mafoko a me gore ke a dirafatse. 13. Yeah. Mme lefoko la morena la tla kwa go nna la bobedi la re o bona eng ka re ke bona pitsa e belang kwa bokone molomo wa yona o sekametse kwana. 14. Ke fa morena a ntlhaya a re tatlhego e tla tshulogela baagi botlhe ba lefatshe e tswa kwa bokone. 15. No, 14. All right, 14. Ngicela ukukhuleka mama. Baba siyabonga izwi lakho. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Jehova ohlelelayo. uNkulunkulu ukhuluma sizwelele, vula izindlebe sizwe umsa wakho. Naye nceku yakho Baba khuluma ngayo Jehova usilonde nje. Siyabonga Baba izwi lakho ngegama likaJesu. Amen bazalwane. Ngifuna ukukhuluma ngale ndaba. I think maybe even last week when I was sharing nabazalwane ngathi Ibuletsi last week ka share le bazalwane kare. uNkulunkulu uyathanda ukuthi ubone into ayibonayo. Morena wa rata hore o bone ntho e ayibonayo. Ubuza uJeremiah uthi Jeremiah ubonayo. Ubutsa Jeremiah uri Jeremiah ubona ini? Ake ngishintshe lo mbuzo uNkulunkulu obuza uJeremiah ke ngiwubuze wena. Ake change potso emjima ibutsa Jeremiah ke ibutse wena. Ngithi Malembe ubona. Ke Malembe ubona ini? Mamlanga ubonani? Mamlanga What do you ubona see? Yes, ke sibona. You know bazalwane kunamazwi engangawakhuluma some time ago ukuthi sometimes ukubona to see Ile ka bulela ka mthamo ngubona. indawo kaNkulunkulu kumuntu ukubona. Ipleke ya mudimo umuntu ubona. Yingakho uNkulunkulu kuyamsurprise ukuthi umuntu abone into angamnikanga ukuthi ayibone. Ika homo umudimo homo twafaletsa muthura abone ntwasa ibona. Hallelujah. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ukubona komuntu kuyinto uNkulunkulu interested kuyona. Kusho ukuthi noSathane ngokunjalo uinterested ukuthi ubonani. Hey umuntu ntwayibona iyamuthabisa le Sathane uthabela abo. Ngoba ukubona le okungayona kaNkulunkulu kusho ukuthi idistraction iyacebo likaNkulunkulu. Ka ho bona se sona samudimo. Itlhakatlhakane ya utlhakatlhakane ya mudimo. Amen. Amen. Ke tlhakatlhakano ya Sathane. Hallelujah. Amen. So ngifuna ukuthi ke bazalwane
That's why the uNkulunkulu had to write for Israel. Ke ka moo ke batlang hore ba yena Modimo ngwaletse Israel. Athi ningazenzeli izithombe ezibaziweyo. The carved images. Ningazenzeli izithombe ezibaziweyo. Because uNkulunkulu is interested ukuthi wena i-image onayo ngawe kube ileyo akunike yona. Amen. Amen. Manje ke bazalwane ngifisa ukubuza ngiyophosa lo mbuzo nje kini. Ngithi nibona kukhona into eniyibonayo ngo2026. Kukhona into oyibonayo about you ngoNkulunkulu in this year. If ingekho into oyibonayo, khuleka kuze kuvele into oyibonayo. Ongoze ukuyiboniswa uncwango. Kodwa ezobibekwe uNkulunkulu enhlizweni yakho ukuthi uyibone ngokwakho ukuphila. Hallelujah. Amen. Manje ke bazalwane nansi indaba uNkulunkulu ekhuluma nje uthi Jeremiah, what do you see? Athi I see the branch of the almond tree. Uma uhlaziya bazalwana ababheki abahlaziya iBhayibheli aba-analyze iBhayibheli bathi bazalwane the almond tree signifies the season, the arrival of the season. Kusho ukuthi ukuqala kwesizini, uqala kwenkathi. Amen bazalwane. Amen. So kusho ukuthi uNkulunkulu ngamanye amazwi is asking Jeremiah, do you see what time is this season? That's the first question uNkulunkulu that poses to people. Into yokuqala uNkulunkulu ayibuza abantu. Do you see what time it is? Do you see what is the season? Niyayibona ukuthi isizini yiphi lena. Uthi Jesu mayekhuluma nina niyangixaka ngoba ngiyawabona amafu ukuthi ayakhuphuka bese nithi hayi namhlanje lizona. Niyabona ukushona kwelanga mali balibomvu liyoshona nje kusasa lizobe licwathile. But you can't tell seasons. You can see the natural, but you can't see the spiritual. Amen bazalwane. Hallelujah. Iproblem ucabanga ukuthi uJesu wayekhuluma nesixuku nje sabantu excluding us. We are also involved. There are very few of us who can tell what is this, what is the season. Let me tell you something bazalwane. You cannot tell the season by your own observation. Isizini kamoya ihlukile. Isizini kamoya injengomprofeti athi awuphumele eminyango ubone ukuthi ikhona yini indication engathi izulu lizona. Sijalo kamprofeta habona khasinyana ya athumela inceke yakhe. Arumela muthanka wa hayi. Ibuye inceke ukuthi cha akukho ngisho ukuthembisayo. Inceke ayithumela inceke 7 times. Arumela muthanka hasupa. On the 7th time, Mo supeng mo. Athi awucheck nanokuthi awubonini nje nefencane lingangesandla. Lebello ra awuboni lirunyana lelinyana lelikana lilitsongo. Uminceke before the 7th time, uminceke ibuye uthi no, there's nothing actual. It
ithi yalalela inceke izwi ukuthi this is the season of rain. Motlhanka ha bohara a ke kry selo a utlwa gore go na le se se tlang. The announcement of the season ifika ngesikhathi sesomiso. Niyangizwa bazalwane? Amen. Ayifiki kukhona into ethembisayo nebonakalayo. Ifithuna le ntwe tsebisayo le bonahalayo. Kodwa abakumoya nabaphumile kumoya bayeza ukuthi sekuyisikhathi since sesizini lesi. Baba le ngomoya ba utlwa sesele nako ya yona nako le. Hallelujah. Amen. Uthi makhuluma noJeremiah uthi Jeremiah ubonani? Abulela le Jeremiah ubonani? And uNkulunkulu athi athi masho Jeremiah ayisi almontri athi yes. Ha Jeremiah ke bona We have seen correctly. a re bone pila. I'm watching to see that my word is fulfilled. Mo ho bona hore lentswe la ka le a kgonahala. Amen bazalwane. Amen. That's the first thing. Ke ntho Kiyona ntho ebese masihlele lapha bazalwane siyikhulekele kusaqala unyaka. ke ntho e tshwantse re rapelle ngwaga o sa thoma. Ukuthi inkosi sisize sibone ukuthi siphi lesi sikhathi esikuso. Gore modimo re thuse gore re bone gore ke nako e feng e re leng mo go yona. Iyiphi le season esikuyona. Ke nako e feng e re leng mo go yona. Ukuze sibone lento oyibonayo. Gore re bone seo se bonang. Uma saqala sabona lento lo ibonayo wena. Ha re ka thoma ra bona se wena o se bonang. Therefore sizokwenza lena okuzoyenza. Ka mo re tlo etsa se wena o tlo se. Hayi lethandwa yithi. Singe se se ratang ke rona. Hayi lesifunayo. Sing seo re se batlang. Kodwa sizokwenza lethando Tlo wena. etsa se se batlang kwena. Hallelujah. Amen. Uma iqhubeka Ha tswella pele. ebesiyaveza bazalwane kwakuyisikhathi sesesifikile sokuthi uIsrael athunjwe. Ne ile nako e fitlhileng ya Israel a thupiwe. Amen. Amen. Verse 13. The word of the Lord came again Lentswe la Modimo le tlile hape. and asked, what do you see? La botsisa gore o bonang. And he said, I see the pot that is boiling, A re ke bona pitsa e belang. tilting towards from the north. E belang go tswa go nno. Kwakuyisiprofethi sokuthi imibuso yangenhla kwaIsrayeli isizokwehlela ngolaka ithumbu Israel. Ne ile profeta ba gore Israel o tlo tsewa ka dikgoka thupe Israel. Kusho ukuthini lokho bazalwane? Utsho re ngo ba. Kusho ukuthi uNkulunkulu ukhathazekile ngabantwana bakhe abangaboni ukuthi isiphi isikhathi sesizini lesi. Modimo o kgathatseile ka bana ba hae ba ba sa boneng. Ngoba kufika ikhathi singekho ready. Ka re ho fitla nako e re sa ikemisetsang. uNkulunkulu kuyisikhathi sokuthi enze izinto Modimo ile nako ra etse dintho. kodwa simbambezele ngokuthi asenzi lena uNkulunkulu akumele alindele ukuba siyenze. Ipare go tshwarelle ka ho se etse ka. Ngoba lena alindele ukuba siyenze Ka mphali tetse mo re etse. ihambisana nokuthi sibone ukuthi yena ufuna senzeni. Tsamaisana le o re bona gore Modimo o batla o re etse. Hallelujah. Amen. Awuqhubeka mama. Ngicela uklikhe ngemouse lapha. Klikha nje ngemouse. Ake sivule uAmos chapter 3 verse 6 to 8. Ari kuleng Amos chapter 3 verse 6 to 8. In the interest of time bazalwane ngizofunda Amos 3 6 to 8. When the trumpet sounds in the city, do not be trembled. When the disaster comes to the city, has not the Lord caused it? Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plans to his servants, the prophets. Ithini le nto bazalwane? Iri into ba yena. uNkulunkulu akenzi lutho engalembulanga kwizikhonzi zakhe abaprofeti. Modimo ha etse dintho a sa di hlaisa o di o batho. He is the cause of the effect. Ke modiredi wa dintho. uNkulunkulu wamasizini. Ke Modimo wa ditlha. Uma singena kwisizini entsha Kena o sizini. noma singena enyakeni omusha, Kena wa henyo mo. uNkulunkulu uyakwembulo okumele kwenziwe kuba prophet bakhe. Modimo wa ho hlaisa o tshwantse mo dirwe ke ba profeta ba ha. Can I take it a little bit lower bazalwane? A ke tse hanyane ba
yena Ungacabangi makhuluma ngabaprofeti noma khuluma ngomprofeti mbolo. kanana bore ha o bolelwa ka baprofeta Noma khuluma ngomprofeti ethile owaziwayo kuphi. uprofeta omong o tsibiwang Kukhulunywa ngalabo abanomoya kaNkuluNkulu owembulo ongabonwayo. o bolelwa ka ba bana le moya wa modimo o busa Kukhulunywa ngalabo abahlala naye abadla naye behamba naye. dula le yena ba ja le yena ba tsamaya le Lokho kuyisithembiso senu nabantwana benu. seo ke tshepiso ya lona le bana ba lena Ukuthi uNkulunkulu ngeensuku zokugcina uyothela umoya phezu kwayo yonke inyama. Dimo nakong ya bofelo o tlo Amadodana enye ayobona imibono. roba lena ba tlo bona le dipono Mighty Jesus. Amen. Ayikho into eyehlela idolobha awuna ntho e tlhaelang kungashawanga itrumpet. saletswa trompeta Ngamanye amazwi, in every season we get in, ka mantswe a mang uNkulunkulu uthumela ama-warning o signs romela di-warning signs to direct his flow. gore di directe diruwa tsa hae Amen bazalwane. amen Ayikho into eyenzekayo engasazisanga. awuna ntho e a e etsang a sa re tsebisa Awuye next one. Hallelujah. amen Click on the mouse.